Hamas Israel indawni somriat pakhatna ni tareng mai. Voin hi Paul Clark thani somni paruk thole ni ani a. Israel athuthara oma. Israel fighter jetin Gaza ral tlan kema bomba wangin mi somsari chuang an thi ni in an soya. Israel in Hamas ti chetura beipui an thlaka tangani somriat pakhat aliam nuwa. Atira tanga Israel sipai hautu tena an beipui thlak na hi. Beipui thlak na har sa le reitak ani tur thu an lo puan lok to chu adik chauzel mai. IDF hian Hamas sipai theina le chakna chu thria chauzel an tuma. Tuna chuan hei hi athleng dik zel ni in an soi. Gaza marlama firfiak sipai te chuan nasa takin an chakna an hlo toa. Hamas battalion engemozat chu boral to le. Na thok to lo emo an ni. Hamas lei nuai khopui underworld mail tam tak anti cheto boka. Gaza khopui lai hol le. Gaza khopui mar lamba ka chim lam. Hamas kulpui Khan Yunis te chuna sataka bei mek an ni. Mase strip chim lama Hamas tam zok chu an la renga. An hruai tu langsar berber te po pai bau an la nilawa. Komandar lalber ia hia sinuar chuan. Ama le a enkol chakna ro pui tak hiana to pa chuan Israel sipai te chu an dang theidon ni in na ringa tin nakin loka Israel mi te le thal le turin andam chuak le bokang ti in sinur chuan a soi Hamas chief commander aron tong chuak ta October ni sari a Israel mi Hamas ten an pong tha chiam nuwa avoi khatna an van tlang hria ta thu puan aron nei ta a Gaza a Hamas hruai tu ya hia sinur chuan nimin Christmas ni December ni somni panga khan indona chu chunjom zela ni tur thule chuti rualin indona Hamas pol hlotlin na chuna setakin apunga ni ati Hamas hian Israel laka indona nasatak tharum thona le ama ala ngai lo an ma chon mek ti sinur chuan Hamas political hruai tu te hna thucha athona soya. Mase firfiak Paul hian Israel Defense Forces ti chiat tumin ma an la mek ti soi boka. Israel chungchang soin Hamas chu ramrun tu te thu hnuaya anin tulu don lo ti soi. Ramrun tu ti hi Israel soina ni. Sinuar chuan Hamas sipai Paul Al-Qassam Brigades te chu. Israel sipai le officer sanga chuang an target ti soya. An zinga mun thuma thena mun khat vel sang khat zanga chuang an that to ti soi bok. IDF thizat firfiak hruai tu ina soizat le. Israelin an sipai thizat an soi hi a in thlau le a. Hamas soi a in mun thuma thena mun khat velin Israel hian an soi tlem zok thung. IDF chin chiadanin Gaza a ground operation a hian tun thlengin sipai zasom nga paruk an thito ni in Israel chuan a puanga. October ni saria Hamasin an bei masak tran tir khan Israel Security Force member zathum chuang an thibok ani. Firfiak hruai tu hian indona a Israel sipai hliam zata soiboka. Israel sipai man ruati chiat zata soiboka. Sipai Sangthum zanga vel chu na takin an hliam emo. Ram tuilei lawin emo an to ni in a soya. IDF in a tarlan dan chuan Hamas soi ain zatel te mewin at lem thung. Hamas chuan Israel sipai lir theiza sari som nga chu apumin emo at henazar emo an tichiat yan soi boka. IDF in official figure apek lo lain. IDF Technology and Maintenance Corporation how to Brigadier General Ariel Sima chuan. November thatir lam khan IDF lir thei tlem te chau chu siam thei lo khopin an chia ni in a soya. Lir thei tam zok chuan siam thaya. An ka chiat tam zok an siam that nuwa indo na an kir le to ani ati. Sinuara thu chua hi firfiak Paul hian Israel sipai norna na satak an machon mek layania. IDF hian Gaza marlama athil tum chu zoi na ti hlotlinga. Strip chimlam Khan Yunis area po na an tho chun zom zel ni in Defense Ministry of Galan chuan thu chua siam bok.
kan puan to ang khan Hamas sipai ho tu sinwar hi tun hnaya Israel chuan an mek ti soin kan IDF silai kodot I hmuwatang I hmuwat don khoya po omla kan zelang chati in Israel Defense Minister chuan amimal takin he Hamas roi tu sinwar hi vauna alo chak chuak to in rin ni khan Hamas Politburo ho tu Ismail Haniyeh chu Cairo atangin Qatar akira firfiak pol ramdanga official tenen Egyptin kar ni chung in ka hai nei arot na chungchang an soi hei hi Hamas in Palestinian Technocratic Sarkarin thunaina lak an rem ti chuan in ka hai nei ani mai thein an du mai thei ni in an soya Palestinian tang engemozat chua an ni theina turin Israel miman zongzong zoya chua tirvek tura rotna te po Egyptian an ruah mantel Egypt ruah mandana chuan in ka hai hi kar ni chung nei ani photanga kar thum emo karli emo thleng po sei thei ani anga hemi hun chung hian Israel mi an man somli vel meichia kumtling lo le mi pa kum upa te abik takin dam lo te chuati ran ni ang chumi aya chuan Israel chuan Palestinian security tang tan chan category in ang za som ni chu chuati ran ni anga heti hun chung hian in dona to panga Israel teng te chu anin hnuk do kanga mi hring puina Gaza alut bokang in ka hai chunga states ni na hian Egyptin a sponsor Palestinian National Talk nei ani anga hei hian Palestinian pol rang te in kara in rem lo na ti top an tumanga abik takin Fatah party in an thunun Palestinian Authority le Hamas te chuan in biak na an nayang chuti chuan West Bank le Gaza Technocratic Sarkar an siam thayang Gaza Strip siam thatna en kolanga Palestinian Parliament le President thanna nei theina tur kong an hongang ti chu Egypt in a deal an siamna an rotna chuan da ani in ka hai nei chunga states pathumna hian Hamas ten an man Israel mi la chuala zongzong chuati ran ni anga sipai ta hren po atelang heta hian Hamas le Palestinian Islamic Jihad firfiak pol ne na inzom Israel zela Palestinian security tang chua belzat tur ruat lok ani anga October ni sari nulama man te po an tel thayanga thren khat chu firfiak thila thiam lo chantir te po chua tur zinga hian an telang ti chu Egypt in a ruah man na an nei dan chu ni Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan chonit lai khan hun rei taka tanga Gaza be pui thlak na chu Hamas ti chiat ani ma chu na top don lo ti soinona Israel campaign until tum pathum chu Hamas ti chiat Gaza thunai na atanga pai thlak miman te chuatir ti chu asoinon le bok video thu chua siamin Netanyahu chuan Gaza Strip a indona hi kan kalpuina teltelani ati Hamas laka hne na kan chanfam kim ma chuan kan bei chhun zom zel don ani chu miman te hruai kir le theina tur kong om chhuna ni ya Hamas ti bo theina tur le Gaza chu Israel ta na hlo ani to lo na tur kong om chhuna ni ati Netanyahu chuan indona hi IDF sipai ten an tuar na sa ve hle ti chu apom dana ni bok Netanyahu chuan kan fighter te nun na him turin engkim kan ti ani ati mase thil pakhat kan ti don lo nena kan chanma chuan kan top lovang Israel Mossad Spy Agency how tu David Barnea hian Qatar le US official senior te chu voi ni alo kom to ni in na soya official te chuan Palestinian security prisoner high profile chin Hamas firfiak langsar tak chua chungchang soipui an rem tia Israel mi te laka be pui thlak tu then khat chua chungchang te po an soi mase Gaza be pui thlak na ti to pemo Hamas firfiak ho tu Israel zela tang chuatir emo du lo Netanyahu atan rol pui pol far right flank atangin an omnual tho National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan karmasa khan Hamas ti boral maa Gaza campaign ti to pani chuan sarkar chu adodal tur thu alo sei to a
Religious Zionism Party ka hruai tu a thian far right a thawpui a far right alai Finance Minister Bezalel Smotrich point Hamas michal langtang chhuazalen tumna chu ado dal bok hele Israel laka Iran an thin rim khop mai le phubala kan tiam Israel in Iran poilian taka khoita Syria rama Israel in beipui athlak nia soya IRGC officer senior tha ani nuwa Iran thin rim na puak ke Israel laka phubala kan tiam Iran Islamic Revolutionary Guard Corps senior officer pakhat chu thotan ni khan Syria khopui Damascus Israel in do thlona manga beipui thlak na athi ni in Iran media te chuan an tar lang Iran Tasmin News Agency semi-official ina atarlan danin Brigadier General Razi Mossavi hi Damascus khopui pon lam Sayeda Zainab ta beipui thlak na athi ni in napuang Iran President Ibrahim Raisi chu athin rim hlea Israel chuan he thil hi he athil sual ti hi arul let nge yangai ti in phubalak atiam rap mai rin hlel na tur om love he poi khoina hi he biala Zionist sarkar nai sai lo tak thil ti ani ti in Raisi chuan thu chu asiam Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian chuan Twittera Tel Aviv hian countdown harsatak ama chhondonani ati Israel Defense Forces top spokesman Rear Admiral Daniel Hagari chuan thotan nitlai khan press conference anaya he thu thang chungchanga hian engma seidu lo thung Israel sipai te chuan dan angin Syria rama beipui thlak na bik an nei chungchanga engma an soi ngai lova tuna po hian thil soi han nei lo mase kumsom kal ta chung khan Iran thlop firfiak pol Israel ram chunga ke pen tumte laka hian sorties zatam tak Israel hian nei ti chu apom thung Mossavi hi Iran le Syria sipai tho hona inzom na a na thok tu chumi siam thatna thok tu chu nia Israel chuan Tehran hi he hmuna firfiak proxy te hna a firfiak thopui te hna ral thuam supply tua Israel chuan alo pu to a in rol nge ni in an ngaya Lebanon a Hezbollah firfiak pol te po antel Israel ina pu na hi adik zia tilang tu chu Iran IRGC commander Syria Israel beipui thlak na thi hi ni Hezbollah chuan he tual thana hi dan bo chet na langsar tak le zapui om tak in zalo na lian takani tiam chin pel ramri sadai thiana off limit anga an ngai thuan soi chuak tabok Syria rama sarkar thlop tu media te chuan beipui thlak na chungchang hi an report nga lava tunma a thil thleng dang anglo takin Damascus in vantlang hriata Israel chu poi khoina thlenga hian langsar takin apu he thil thlen hun hi Iran thlop firfiak polin Israel marlam roketa an ka chan let na atana Israel in Lebanon a Hezbollah tarketa ka layani Tasmin report chuan Mossavi hi Syria IRGC advisor upa berzinga mi ani thule senior berzinga mi ani thule IRGC Quds Force how to hlui Qasem Soleimani ne na in nai tak an ni thuwa soya Soleimani kha kumsang ni somni khan Trump athu pekin Iraq a drone manga beina lo thi to ani kha tuna Syria Israel chet na poi khoina thlenga hliam dang tuar chungchang ero hriat tur om hrilo Mossavi omna compound a hian ral thuam pathum bom pathum thlak ani Iran media ten thu chua an siama chuan IRGC chuan Mossavi hi Damascus bula tha ani thu an nem ngeta phubalak na lian tak Israel laka kalpui an tiam Al Zadid Lebanon outlet in apuan dan chuan Mossavi hi kumsom thum chung zat Syria hian alo khosa towa Syria Defense Ministry chunga office nei tian soi thlatir lam khan Iran chuan Syria khopui biala be pui thlak na IRGC officer pani an thi ti lo soi towa Israel chumo phurtu an lo pu to bok IRGC chuan Mohammed Ali Atai surchele pana tagi jade te chu Syria rama advisory mission an kal lain martar an ni ti soin
an thina hian Zionist te chu mo phur tu an ni phuba lalawin kan om ho lawang ati Syria chuan tun truma Israel airstrike a hian Damascus bula mun rang a chiani in a soi IDF hian tun hnai kum engemaw zat chung khan indo nei na ti buai Syria ram sarkar thunun na mun chunga bepui an thlakna zatam tak hian puang zar lova Hezbollah le Iran thlop firfiak pol dang te chu an bei fo ma se he bepui thlak na hi Israel chuan van tlang hriata puang khat hle heti lai hian Israel chu kil rang atanga norania chung zinga Israel tana bei hau tak pakhat chu Hezbollah te hi an ne Israel le Hamas indo nuwa Hezbollah hian Israel ne na Lebanon ram ria bepui an thlak trana sipai mun mi hring chen na te an ka ba ka Israel ram mar lama rocket an ka plut boka heng bepui thlak na awang hian Israel chuan Hezbollah ral thuam ron ka lu na mun an ka plet ve ngal zat thin boka Hezbollah chet na awang hian Israel ram rik hopui rang atangin mi nuai telanin son chuak towa Israel chuan Hezbollah chu artillery le indo thlona mangin Lebanon a Hezbollah te chu abeilet fobok Syria a Iran IRGC commander tha ani le ta ka wang hian Iran chu an thin rim hle a phuba lak nge an tiama eng angin nge phuba an lak don an soilo ani na taka chuan Iran hian Israel hi direct abeidu si lovin a helpol khoi te mang hian a beireng zoka tuna Hamas te po hi Iran in ral thuam le sum faya atran pui thin an nia Yemena houthi te Lebanon a Hezbollah te Syria a helpol te le Iraq a helpol te po Iran drip manga nung ni in an soi hial he thil thleng hian indo mek chu mai al lai riak the ang mai na ti al bel so don ni in an ngaya 10 9 8 7 tia countdown Israel laka kan chiar thuai dona Israel tan ngam ngai na don lo ti in Israel laka phubalak an tum thu Iran chuan an soi cher mai heti lai hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nizan Khan Wall Street Journal program ti chua remna theidan tur thil tul masa pathum asoya Benjamin Netanyahu chuan Hamas nuai bote Gaza sipai chakna ti tlemte Palestinian Society pumpui che theilawa siama anrin dan thakte ani US UK France Germany le ramdang tam tak chuan Israel in firfiak pol ti chiat ti borala tum hi an thlopa chu thil tum ti hlotling tur chuan helpol sipai theina le chakna chu ti chiat angaya Gaza chunga political rorel na po ato pangaya ni Gaza chunga political rorel na po ato pangaya ni ti in premier chuan asoi panhina chuan Israel chuan Gaza chu Israel beina mun pui Israel bei tura helpol chakna in pui atan man ani to ngai lo na turin malak chu thil poimo berzinga mi ani Gaza chevela ven himna mun hun engemo chena ta na siam mangai dona Gaza le Egypt ram ria Israel ven himna mamo phuruk thei turte ram chunga ral thuam lak lu lo na turin inspection mechanism siam mangai dona ni ti in Netanyahu chuan a soibok Indawa zo nuwa Palestinian Authority chu Gaza enkol tura rotna chungchang Netanyahu chuan a soya Palestinian Authority ina Gaza chu helsipai omlo na asiam thayang ti rin chu thil har takani beisena korong omze omlo pipe dream mayani ati Palestinian Authority hian tuna hian Judai ram le Samari rama firfiak te chu summa peya achoi moya Palestinian naupang te chu Israel ti chiat na zong turina zirtir bok ti in Netanyahu chuan apu pathumna chuan school te chuan naupang te chu thina a in nunna ngai hlu turina zirtir turania an zirtir tu te chuan Judami tha chungchang an zirtir to turani lo ati Netanyahu chuan indo pui panhina a tangrual ten hena an chan nuwa Germany le Japana deradicalization hlotling tak thleng chu atar langa deradicalization ti chu khotlang huat na le for tak extreme taka an kalna
chu tiang ril ru an put chu nuai bo ani tina ni tuna chuan heng Japan le Germany ta chu US tan rual pui lian ber an ni towa Europe ramtan remna muanna le hausakna thlen tu an ni Asia rama po 9/11 nuwa Gulf of Arab hruai tu te zirtir na le an hmathira chuan an khotlang nun ti che thei tur le an ram ti danglam tumin ma an lela zel thung ani ati Hamas ti chiat ani huna Gaza chu then fai ani anga Palestinian Society chuan deradicalization process ati trananga Gaza chu din tharle thayani ang Middle East a remna zau zok siam theina tur bei seina chu atak taka changdon ani ti in a soi chhun zom Netanyahu chuan soi belin Hamas hi ti chiat an ni huna Gaza chu helpol sipain an thunun tolwanga Palestinian Society chuan deradicalization process atrananga Gaza chu din tharle thayani ang Middle East a remna zau zok siam thayani ang ti in a soi Israel du dan hi atak rama chang thayangem ti ero rin har takani Israel le Arab Muslim te hi in ngai lo tur renga chunglam ruat an ni jok mayangem khovel top na indo pui ti chuak tura in hotaka an omzel hi Bible prophecy Bible hrillok na dikzia pholan na ani jok mayangem ti te churil ruwa oma Hamas chawni lovin Iran khoi hel Israel ti boral tumtu tam takan lo oma chu helril ru Israel huat na vung taka an kalpuina nget taka chak taka an von tlatna churin dan hlo om tak radicalization nuai bo chu thil thei ani chiangem he ideology hi ril rulamania ati sa takin a hringa hranin nuai bo ma se he ngai tuana Israel huat na an nei hi thuk takani towa nuai bo tel thei ani haulawang in ngai dan han soi ve te ule ole kha kha tuna ta na kan ngai thlak thei chin chuni le ta phot sela Israel indona avung chhozel ti chu i hrele ta thu thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don nia